Ang'ethanĩri a thirikari ya ũrũmwe thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM nĩ mambatĩrĩtie marũrũ ma ũng'ethanĩri wao makiuga atĩ kĩama kĩao gĩtikũhũthĩrwo nĩ broker cia ũteti kwĩrĩra President William Ruto atĩ nĩ akanyitwo mbaru gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 nĩ kĩama gĩkĩ na itugĩ ciakĩo cia ũteti. Najua kuna watu wanataka kuuza chama cha ODM. I can produce even the evidence that there are some people who are trying to sell this great party called ODM. They want a hostile takeover. They are making a sweetheart deal over the biggest party in the Republic of Kenya. Na hiyo hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Na yale ambao wanasema ya kwamba baba aliwawacha kwa serikali, nyinyi mliwachwa kwa serikali lakini wananchi waliwachwa kwa boma zao. Makiaria marĩ mwena wa Hamisi kaunti-inĩ ya Vihiga mbĩtĩka-inĩ cia kwaya cia kanitha, atongoria aya manyitĩrĩire atĩ kuma rĩrĩa president atumire ũrata no tongoria wa kĩama gĩkĩ nĩwe warĩ na bata na gũtingĩtuĩka atĩ kahinda-inĩ gaka kĩama kĩnene ũũ no kĩhũndũke na kĩambĩrĩrie kũmũinamĩrĩra. Ruto ndiye aliomba usaidizi akisema ya kwamba jamani nafa mje mnisaidie. So we don't owe Ruto any debts. Hatuna deni za Ruto. Decision yote ya chama cha ODM haitafanywa na mtu mmoja, haitafanywa na watu wawili, haitafanywa na watu watatu. All the organs of the party must be consulted. Kama nyinyi kule Luo Nyanza mumeshamaliza mambo ya 2027, hiyo ni sawa. Labda nyinyi muko na akili mnasonga haraka. Sisi msituharakishe. Sisi kama jamii ya Mulembe mambo ya 2027 hatujaamua. Ũiguano wa ODM na thirikari ya President William Ruto wathimindirwo nĩ ngirimiti ya maũndũ 10 marĩa mwahũyũ wa ODM ũnyitĩrĩire atĩ no nginya mahingio angĩkorwo president nĩ arenda gũgakorwo na mĩario ya kũnyitwo mbaru mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene. You cannot talk about broad base and you don't talk about the 10 points agenda. Na sisi tumeambiwa kwamba tuhakikishe hiyo mkataba imefanyika. Without hiyo mkataba there is no deal. Ikiwa tunakaa chini kama vyama, chama kikubwa si UDA, chama kikubwa ni ODM. Sasa angekuja yeye ya kwamba naomba. Na sasa watu wa ODM ndio wanaanza kuomba. Hiyo ni upumbavu kubwa sana, sijaona. Wanachama wa ODM hawajafanya uamuzi wowote wa kuunga mtu yoyote mkono mwaka wa 2027. Baba mwenyewe alituambia chama cha ODM kina uwezo wa kutoa rais Kenya hii. Wewe ukienda kutuambia unaenda kuunga mtu mwingine, baba alisema tukuulize who told you? Who told you? Who told you? Mwahũrĩa ũratongorio nĩ gavana wa Homa Bay Gladys Wanga nĩguo koretwo gĩtindĩkĩrĩria ndama cia kwenda ODM ĩhande thutha wa President William Ruto tene ũyũ na makoretwo magĩtirĩrĩra mũrũgamo wao makiuga atĩ haha nĩho mũtigaire Raila Odinga amatigire. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.